हेलो एवरीवन आज फार्स्ट निউজটো হৈছে ভূখণ্ডৰ বিষয়ে আগৰ নিউজত আমি জনাইছিলো যে ভূখণ্ডক ৰাছিয়াৰ এখন স্কুলত গেষ্ট হিচাপে ইনভাইট কৰিছিল বুলি ভূখণ্ডই ৰিসেন্টলি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰে য'ত তেওঁ স্কুলখনত অসমৰ ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছ পৰিধান কৰি অসমৰ সংস্কৃতি গামোচা এহেঙীয়া গড় অসমৰ চাহ আৰু বিহুৰ কথা ৰাছিয়াৰ ষ্টুডেণ্টক জনায় লগতে তেওঁ বিহু ডান্স কৰে আৰু তেওঁৰ লগতে ৰাছিয়ান ষ্টুডেণ্টকো বিহু ডান্স কৰায় তাৰে এটা ক্লিপ আপোনালোকে চাই লওক नेक्स्ट निউজটো হৈছে হানজাদিৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে যে হানজাদি বিগ বছৰ থকা টাইমত টেকেলি পিঠাৰ কথা কয় তেওঁ এটা ৰীল শ্বেয়াৰ কৰে য'ত তেওঁ অসমত বনোৱা পিঠা আৰু লাড়ুৰ কথা কয় তাৰে এটা ক্লিপ আপোনালোকে চাই লওক हेलो एवरीवन दिस इज खानजादी जैसे आप सब लोग जानते हो कि बिग बॉस के घर में मेरा पीठा वाला क्लिप वायरल हो चुका है नाउ नेशन वांट्स टू नो व्हाट इज पीठा आज माघ बिहू है एंड स्पेशली माघ बिहू में ये पीठा बनता है टेकेली पीठा और सबसे स्पेशल सुंगा पीठा ये बैम्बू है और इसके अंदर है चावल स्टिकी राइस और बस इसको आग में बनाते हैं और आप चाहो तो किसी का सर भी फोड़ सकते हो So माघ बिहू आंतरिक और हिया भरा शुभेच्छा जासिलो wishing you a very happy माघ बिहू